atumana kai mata kai ai ngono Ejae nesa ningosi eroko soroti tesoka Uganda kera imodarit autara kedem kwangin Akelesia na tulik na komadara oibuga soroti nada ejata ratumuna kan nepeta lugumni tomon ko grupun kecha kasakanya nukanya pem nesep Epadicaikinos keda Iriongeta Luka Life Back Foundation Net Ministries Uganda nepepeka pugan Aitiji nuko waitin wegelegela tijenario num kairiamun keda luye muto ko St. Patrick's Catholic Parish madara atubruchana lolo paya selubu ngese apolo kindo natumnak Akelesia na ko madara ora dukon kina alinga kine dukone ido de utanyin bonebe Ejae kina uria kada rireng na na medani ke kapuno to mashuma nara ne lo sikon ko kai shomo da bong na bong ora mati Ejae akoko ibore tunga lo sa jaun ke da bolia sine ni lo sa bolia kapato monaka so teto somang na rireng na shani kine te luche ilosi ai rimoro somero ikere to constitute a club loda ya itinu ikamanara ke de kelu ke de Ejae kina shana kineta no ikialu ilosi boboso ajaun ke de aboiso ni lo senenei ai training atumona kaluche kide ngare no koda ai training polo ya ititunga lu masete iborolu tetere edichane Ejae kiding Apollo Kinton Iriongeta Local Life Back Foundation Edward Tempera ngesi angechuebe Edward Luikaru kiding tomna de peke tomna kan kesi elito kinos noi ai mat borolu temerete. So this is a major problem which we decided to come and work with the church. What I observed in Soroti, most of the people who take drugs, they are young people. They range between 11 to 16 years, which is a very young age bracket. So if you don't come up in the next 5-10 years to come, this country will be no more. Edward Luila Padaito Rotin, Luko Soroti, Luda, Yulokina Kirastina, I matara nyake Ejae, ka I mono rekubel, kesi apotiriam noskede, etimulo Epadicaikinan, I morati empio oibuga Soroti, John, Alobo, kosodeta ikenya kininga Kisho. They need something little like this thing I can see. It's a minyo, I guess that down. Somero ilurudi kangu kosi chambo slapo kaijula kimi ora jake ni abuno street Richard mfumse jake ni abuno modo town na twende reko na mala tawa bera ile program la nyomo town that yoni kidomo chuti tamtenga imana da 80% policy ko chuko singara kisi chutu ngoke the business repena ko singara kene mo ada business lo pa ko kore mo na ada focus ko singa business lo pa ko kore na gyara apelo mo chuka chama piringo balasa yeni ngichani ya sitonga kere seveni ngesemina sokere loko anaso ipolisi mbona redeng to makwa pakona ya ha ako ngaraune driver driving tungene Kwenye MP na Berko Ibuga Soroti Koraida amemba bobona o committee lo epamarane kaira bet John Alobo ngese abala ejata la puga na ina peta sui aitemokina tionisina kaluo emasete lui temerete. So kwapa pugan Ejae kisil la bobo anu ay mata John e bale kisile be ngeni tunganan kerele ko tay mata John agewni santo monado to ni sani wuni mera geun sektu puruchu chamuta pugan aduko inoni rehabilitation center nesne ne yanga roy duengun ay nereke de kesi ay dara kesi toni akwesa chaun o jok da nyakar oreri ay kes Ejae se plana rapportu kwa ni NGO ziche alomuno campaign achamutu kesi kede so ebe ejasi mun kilosi so ay mane be ejaute ne kes subiti bayi keda inaini ekosi dioi apotu ngaraki iwoko duwe kede eokokal atomo na kanyari St. Patrick's Madera St. Kizito Grounds Dilax Emi Alamu Abraham Elapu Koibuga Soroti